20 Minutes Setswana presents. Dumela abuti, dumedisa bana. Hello kids. Gompieno re ithuta gore ke eng se. What is this? Le ke bokae. How much does it cost? A lo siame bana? Jaanong ka Setswana ra re ke eng se. Mme ka Seesemane mareo a re it is what this. Se lebale gore nako e nngwe fa re fetola mareo a latelana ka mokgwa o mongwe. Jaanong re fetola mareo mme jaanong ra re fela what is this? What is this? Hello, what is this? Fruits. How much does it cost? Go siame, ema motsotswana a ke tlhalose. Ka Setswana ra re ke bokae. Mme ka Seesemane se ka nnete se raya it is how much. Fela mo mothong yo o buang Seesemane se a mo makatsa. Jaanong re tshwanetse gore how much does it cost? How much does it cost? Hello, what is this? Vegetables. How much does it cost? Hello, what is this? Milk. How much does it cost? Hello, what is this? Bread. How much does it cost? Jaanong o ka re ke eng se le ke bokae ka Seesemane. Goodbye. Sala sentle abuti.